Sanibonani guys, igama uNqobeni ngiliphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kumkhokha ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi amadodana akaMthembu uSiphamandla benokhulekani njengoba nje bazoloke bebhekene nepolitiki lalapha ebandleni. Unina uManzimande isimo sakhe sempilo sizoloke nje sitengatenga, kanti-ke nomzimba wakhe uzoloke uncunzeka kancane kancane njengoba ezile ukudla. Kuphinde kwaveza ukuthi uKabisile uzobe naye sithatha ithuba lokuzilela phela isithandwa sakhe uSabelo. Kuphinde kwaveza ukuthi umakoti bakaMthembu bazobe sebekhombana ngeminwe besolana ngalesimo sempilo kaManzimande, kanti-ke uDifa ubhekene nenkinga ngoba phela kumele afakaze lapha enkantolo ukuthi kwenzakalani kahle kahle kuze kudlule uSabelo emhlabeni. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uNdlovu uzobe sefuna ukubhixa uDifa benoSiphamandla ngobubende inyama bengayidlanga, kanti akugcini-ke lapho. Kuphinde kwavezwa ukuthi uNdlovu uzoze ahambe aye kuMaMzobe ayomtshela phela ngetulo abazolisebenzisa ukuze bacwilise ibandla likaSiphamandla. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi amakhosikazi kaNdlovu ngeke nhlobo ahambisane naleli tulo leli azama ukulenza ukuketula uSiphamandla. Siyawazi guys, amakhosikazi akho uNdlovu ahlezi njalo ezomkhuza mekuthi seqala ukubheda, ikakhulukazi kaMadondo. Akanqeni nje ukuthi baba engathi-ke ayidumi kanjalo uma ezohamba. Lapho uNdlovu uhlezi esho ukuthi mina inhloko yaleli khaya, okushiwo yimina ikona okumele kwenzeke. Kazi-ke uzowalalela yini amakhosikazi akhe kulokhu uma emphikisa ngaleli tulo leli azama ukulenza phela ukuze aqede nya ngoSiphamandla. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uNobuntu uzobe sebamba ngenzansi emva kokuthola ukuthi uNokubonga umtshele isigaxa semfihlo, kanti-ke le mfihlo le uNobuntu uzogijima ayokubuza ubusisiwe ngayo ebese-ke kuchitheka kugayiwe. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi amasonto omabili, leli likaSiphamandla nelikaKhulekani, azocishwe avalwe womabili kuze-ke umbulali kaSabelo agcine sekugunyuluka esho ukuthi uyena oyimbangela yayo yonke lento eyenzakalile. Kanti-ke uma leli thumba liqhumbuka kuzobe-ke sekuphoqa ukuthi uKhulekani amane nje ashiye phansi, amane nje adedele iy'ntambo zonke kuSiphamandla ethi ngeke nje asaqhubeka nokuhola ibandla. Kanti-ke kuzobe sekulethi ngoba kubonakala engathi uMthembu ufuna okungaphezu kwalokho, akafuni nje uKhulekani ashiye phansi nje kuphele ebandleni, ufuna enze okungaphezu kwalokho ukuze phela ajeze ngokwenza izinto ngale ndlela enze ngayo. Akuvezanga-ke guys ukuthi iyiphi indlela azojeza ngayo uKhulekani, kodwa-ke nginesiqiniseko sokuthi inkulu le ndlela ngoba phela akekho umuntu owake wenza into bese engatholi umvuzo wayo. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu namhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu ngeviki elilandelayo. Ningakhohlwa nokusubscribe, like and comment. Until next time, bye.